Mileta Mihajlov je dan nakon lokalnih izbora 7. maja izjavio sledeće, citiram. Rezultati su pokazali da je koalicija koja je i do sada vodila grad, koalicija Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, dobila najveće poverenje građana i zajedno sa SPS-om i Savezom vojvođanskih Mađara ima ubedljivo najveći broj odbornika. Ovakvi rezultati nam daju razlog, ali i obavezu da brzo oformimo novu staru koaliciju i nastavimo sa započetim poslom unapređenja života u gradu. Nesumnjivo je da će i u naredne 4 godine piramida vlasti ići preko Demokratske stranke. Od predsednika Republike, republičke vlade, pokrajinske vlade do gradonačelnika Zrenjanina. Danas je 27. juna. Prošlo je mesec i 20 dana od ove izjave Milete Mihajlova. Demokratska stranka još uvek nema niti izabranog predsednika Republike, niti republičku vladu, niti gradonačelnika Zrenjanina. Treba li ovaj gubitnik izbora, politički kratkovit, a ostrašćen i dokazano nestručan čovek da ponovo vodi naš grad? Ne bi li to bila sramota svih Zrenjaninaca? Svi smo svedoci da je Demokratska stranka putem lokalnih medija mesec i 20 dana uporno obmanjivala javnost da će u narednom mandatu upravljati našim gradom. Zašto onda danas nema konstitutivne sednice gradskog parlamenta? Valjda je sada čitavom gradu jasno kako bi funkcionisala ta nakaradna koalicija ako bi se nekim slučajem isklepala. Funkcionisala bi kao i radovi na rekonstrukciji zgrade komiteta. Radovi počnu sa zakašnjenjem, novac se potroši unapred, sve počne pompezno pred kamerama uz prisustvo gradonačelnika i načelnika okruga, a onda se već dan kasnije, zbog unutrašnjih političkih trzavica i trgovine, radovi obustavljaju, a građevinske skele demontiraju. Tako bi izgledalo funkcionisanje čitavog grada i svaki posao u naredne 4 godine, ukoliko bi na vlasti ostali oni koji su izbore izgubili, a isti oni koji na sve načine pokušavaju da izigraju volju građana. Srpska napredna stranka poziva sve do sada opozicione stranke, a koje su ukupno dobile više od 65% glasova na izborima, da na konstitutivnoj sednici Skupštine grada 6. jula kažemo hvala, doviđenja nesposobnoj vlasti Demokratske stranke.